appel duon parler armene. Et Sioul a tranquille arvue. Enfin, burlier ça. Salut, Heidi on me... Lirio e kassiar plar ganit den Alpen. Ne oar ket penons e ve ar menechou. A peta eo da anno eta? Peter. Diskouez ar din penons erin? Oh, Ur plarik yo. de matin, Et nerechal. O klaskentid en em zantou derger e vet gwir. nos va dit tad koz. Neus vat. Heidi? Heidi! A plijou da rafetit mont da veva en un ti bras a brau. Ame o Clara. Blair ma Heidi! Amant evet debret gant loyou. Kaset ez eus mediom ur c'hoazio oui. Ur plarik dizesk pen da ben. Peus arrez-vous, Tika? Elle a vevez rog, e oa disavel kren en trao. Tad koz. Bevid an aventur di barman ur vechous pen. Clara zo ken laouen pelzo ne oa ket bet egise. Vel ma vefe ar vech kenta. Tad koz! Heidi.